iravuga gutya ngo kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena. Amen. Tumalizie kwa Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo iko sura 20 no ku verse ya 6. Mathayo 20 verse ya 6. Biblia iravuga gutya ngo hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mumesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu. Amena. Bwana asifiwe sana. Nokuri dushimiye Imana kuko twabaye ahangaha kandi muri uyu mugoroba wa none twiriwe mu migisha y'Imana, mu migisha y'ijambo ry'Imana ya semina. Nokuri kandi twanezerewe twumvise semi. Ba mama ba Association Ruto, Bwana wabariki. Nimba muzogira ubundi mukuta timwumvise mwarimu mwamubonye, muzosubire mu murariki mwarimu wasemi. Tumesikia maneno reka tuganire iri jambo niryo twatangizanije naryo hejuru ya Nehemia. Nehemia yagiye ku ituru ya 3 agenda i Yerusalemu, kandi abo bagabo ko ari 3 bariko bajana n'igikundi. Abambere Zerubabeli n'umuhanuzi mukuru Yoshua barahagarutse Yerusalemu ku ngoma y'umwami Kuro. Yarabahamagaye Abayuda, arabahamagara Abayuda bose bari muri Babeli kandi bari barajanywe iminyago n'umwami Nebukadineza. Arabahamagara wa musi wa kanangaha twavuze kuko Danieli umuntu w'Imana ni mtu mwenye kujua kupekua maandiko. Arasoma akapekua katika kichuo cha nabii Yeremia. Asoma handi Yeremia yahanuye kuko Abaisiraheli kuko mwanze kumvira Imana muragoma. Imana yanyu
muyivaho muja kubigirwamana bigira amatwi bitumva, bigira amatwi bitumva, bigira akanwa bitavuga, bigira amaboko ntacyo bizabikora, bigira amaguru ariko ntibizabigenda, ni ibintu biraho gusa. Habari byo mupfukamira Imana. Na kwa ajili ya ile ilisababisha Israeli kuhamishwa kwenda katika uhamsho, katika uhamisho. Kandi Nebukadineza Mungu alimutumia kama fimbo yukuhana buriya bwoko bw'Imana. Imana uzugira ngo Imana Yohana umupagani. Uyu munsi wanone harabiriwe mu mabara bahaye babyina, n'ubu kandi bararara bahaye babyina. Imana uwo ndi Yohana n'Imana kuko n'uwa Satani. Bibiri rivuga ngo umuriro wakomerejwe Satani n'abamarayika be. Abamarayika be ni bande? Muzamujyango ni abamarayika gusa bacumuranye na Satani, bagacibwa hamwe na Satani, nibo bakomerejwe umuriro. Abamarayika ba Satani n'abarya abandi bose bakorera Satani. Iri joro barara amabara, ubukera batangiye bariko barabye. Imana ntiyo bahana. Reka tugende ku ijambo ryayo. Kuro Daniel aramwinjirana aramubwira ati Kuro we, ni wewe sasa, ni wewe. Nabii Isaya yarahanuye aravuga ngo ni wewe wasizwe amavuta, tena ni wewe mtumishi wa Mungu ambaye utakayejengea Mungu tena kanisa huko kwa Yerusalemu ryarindi ryasenywe na Nebukadineza. Imana yaravuze ngo uzosubira kuryubakisha kandi ni wozohangura ubwoko bw'Imana butahe bugendi wa. Kuro we ukoni ko Imana ndiko yakuvuga. Imwereka Daniel amwereka ibyo Isaya yahanuye, arabibona ahamagara abayuda bose. Nico gehe yabahanguye ati nimugende kandi nabagikunze gutura ariko nanone mutumike, muhereza amafaranga, muhereza abanya amafaranga, muhereza abanyi inka, muhereza abanyi intama, mubahereza amatungo, mubahereza amafaranga, muhereza amafaranga bagende baze kubaka, muhereze n'inka baze kubaka urusengero rw'Imana. Baramena ngo baramena. Haguruka abantu 50,000 bishorewe na Zerubabeli, baragenda ngo bamara gushika iriya ngo batangira kubaka urusengero. Nirwo batangiye. Imbere yo gukora ibyawe, ese uzo wibuka kubanza gukora umurimo w'Imana, nyuma yaho ubone gutangira gukora ibyawe. Uzushira iby'Imana imbere, tukazushira ibyawe imbere, imije Imana ngo bishire inyuma. Lakini kwanza tanguliza ya Mungu na baadaye sasa na utumikia Mungu, uone kuko utazofanikiwa. Utafanikiwa ukitenda hiyo. Biblia iravuga ngo abagabo bamaze gushika bavuga ati imbere ya byose gatanga kambe twubake inzu y'Imana, ngo batangira kubaka barayuzuza. Nubwo bahuye n'ababarwanya ariko nyuma barayuzuza. Bamaze kuzuza ngo batangira kubaka ivile, barubaka umuhanda, bubaka amazu yabo, biraranga. Kuhani Yoshua amenya makuru ati kera urusengero rwaruzo n'ivire ryabaye ivire barubatse kandi abantu baratuye neza cyane, lakini wanapungukiwa na kitu kimoja, wanapungukiwa na kufundishwa sheria za Bwana. Sheria. Ezra nawe arahaguruka
arahaguruka ishaka ryamujanye nukuza kwigisha amategeko y'Imana hariya kuko ngo benshi bari bamaze kwibagirwa. Kandi mumenye kuko uyu mugabo Yezera yakurikiye ico gikundi cyagiye mbere cy'abantu 50,000 hamaze gushira imyaka 60. Iminsi yari haciye nawe ngo abona kugenda. Kandi yaragi hari gitabo kimwe naso ngo yajanye ngo n'abagabo 1,750 yajanye nabo. Ngo sasa ico gitabo nasomye kiravuga ngo wale ni wanaume tu, ngo lakini ukichanga pamoja na wanawake na watoto ngo yashore abantu 9,000 baragenda. Nyuma yaho Biblia iravuga ngo Nehemia alikuwa mtumishi akorera umwami Artashasta, araza afite vino kumeza, ariko umwami ngo aramwitegereza akaona hachangamuke, ngo aboneta guwe neza, aramusuzuma ariko nta ndwara ufite kibazo Nehemia we sukuhora yewe sukuhora. Niko pastor yatubwiye ati ngwese mwami we nobuzwa niki kubabara, igihugu cyacu cyarasengwe cyarabaye amatongo. Amena. Akafanya mafungo maombi ilikamata muda wa miezi 4 akanaomba afukamie asabe ico kibazo. Nyuma yaho haragenda bisabisha umwami arabimwemerera, alikuwa pamoja na Malkia katika chumba kimoja, bara abantu 3, Artashasta na Malkia umugore wiwe na Nehemia wa 3. Nyuma yaho baramwemerera, baramubwira ati ndashaka kuko ngenda ndi umukozi wawe, umbereze ibyemezo byose, ariko ngende ndi umukozi wawe, ari wewe wantumye. Ati sawa ndabikwemerera, nibindi utasanze naguheza nguhaye abasirikare. Amena. Nguhaye abasirikare bazogukorera uburinzi, bazoguhagarara, n'abari uzosangiriye bazomenya ko ari je wagutumye, bazomenya kuko uri mu misiyo yaje. Ese uri mu misiyo ya Kristo? Association Ruto. Amena. Sawa arahaguruka aragenda, ariko umubare w'abantu bajanye na Nehemia ntuzo maandiko hayonyeshe, ariko aragenda ngo n'abantu benshi nawe aragenda. Biblia iravuga ngo bamaze gushika ngo amara iminsi 3 ngo acecetse ngo nta jambo aravuga agicecetse agihaye areba. Nyuma yaho aravuga ati ndashaka nzunguruke, harazunguruka ukuta, hareba hangiritse hose, arareba, amaze kurangiza ibyo aragaruka akoranya b'Abayuda yajanye nabo, akoranya n'abaryabandi bajanye na Zerubabeli kera bamarabaza imyaka, nabo arabahamagara bose. Maya hamaze kubahamagara taho timuhaye mubona kutumeze nabi, ariko kamugwete mugabona kuturi, kamugwete mugabona kututashushyire burigo, kamutabona kuturi babi kuturi burigo. Timuhaye mubona kutumeze nabi, Yerusalemu yasenywe iba matongo, inkike zilibomolewa n'amarembo murakumubona tutameze nabi mwaba. Biblia inasema lakini Nehemia alisema na msiba
neza, ni vile maze kubakwa neza, ariko nanone Yerusalemu nanone haina hali nzuri. Maana yake ni umuhanuri hanze. Umuhanuri hanze, adui atafika na kuingia direktema, anamaliza watu. Imsisi nazo zikaza, zinaingia zinararua wengine, kuko muhana akutaburinzo ufite. None twubake. Nyuma ya harababwira tukubako kw'Imana, ulikuwa juu yako, mkono wa Bwana unanifuata uko juu yako. Ngo kandi arababwira n'amajambo, umwami arasasta yamubwiye atugende ukomera ndi kumwe nawe, nije wagutumye ugende tugira ubwoba. Ababwira abantu bose baranezerwa, baravuga ati nduhaguruka twubake. Ngo mikono yao iliyokuwa dhaifu ngo wakaitia nguvu kwa kazi ile njema. Uvuge ngo amen. Ngo amaboko yabo ngo bayasubizamo imbaraga, ngo barayakomeza, ngo kuri uwo murimo mwiza, umurimo mwiza w'Imana, umurimo mwiza w'Imana. Ariko muri kurabona uyu murimo wa sosiyete utatari mwiza. Mama president timwajanye na pasteur Tembo, injiri siri hubiriwa bishobo. Amena. Ni mukomeze nubwo muhura n'amajambo mu murimo w'Imana, tuzubura abawurwaye. Tobia na Sanibarati na Geshomu ngo bimvise kuko abantu batangiye kubaka, ngo amaze bararaka, ngo barabaseka, ngo bakazabaseka, ngo kandi barabasuzugura, ngo barabagaya, bamavuga ngo kabisa munataka kuasi juu ya amri ya mfalme, munataka kuasi nyinyi. Ariko Nehemia yarabwiye atoya ati mureke mbabwire ati Imana yacu yo mu ijuru tuzi kuko itibashisha kandi kaduheza imbaraga. Ngo na tena Mungu wetu tutajenga kazi ya Mungu, lakini nyinyi ngo ariko mwe ngo ntana mugabane mufite muri Yerusalemu, ngo kandi ntana rwibuso mufite. Amen. Rwibuso baduyi barwanya umurimo w'Imana, nta rwibuso bafite mu ijuru. Abarwanya umurimo w'Imana nta rwibuso bafite muri Yerusalemu yo mu ijuru. Muza mukarama mabwire ngo ole kwen. Merci. Muza mabwire ngo ole kwen. Abarwanya umurimo w'Imana. Nehemia yaravuze ati ya Sanibarati na Tobia we na Geshomu muharabu maadui wa kazi ya Mungu, tarwibuso mufite mu Yerusalemu, tana mugabane mufite mu murimo w'Imana. Bwana Yesu atukuze sana. Kw'irembo ry'amafi twarikozeho wa munsi ritwigisha gukora. Yerusalemu yagiraga amarembo menshi. Lango la Kondoo, lango la Kale, lango la Bondeni, lango la Ja, lango la Benyamini, hivyo. Sasa kwa lango la Samaki, bene Hasanayi ibo bama babwira Nehemia ngo twebwe ngwico tugiye gusana kuri ukuta, ngwico tugiye gusana kuri ukuta, sisi tutakarabati lango la Samaki. Sisi tutakarabati lango la Samaki, tutatengeneza lango la Sabati, lango la Sabaki. Abatuzanira ibyashara saho bazabingira, abatuzanira amafi tugashaka imboga saho bazabingira. Ati turaryubaka. Biblia iravuga ngo wakasimamisha malango yao, wakatengeneza hata na boriti wakazijenga. Nuko ngo barahagarika nuko kwima irigore kandi irigore muniga abantu be Galilaya ngo bazaga bava mu nyanja bamaze kuroba, bamaze kuzana amashi
amafi yabo amaze ngo bakayinjirana mu Yerusalemu baje kugurisha bakinjira muri iryo rembo rya samaki irembo rya mafi ngo bakinjira hanga amaze bagatarika ijashara byabo ngo bikaguru ngo baza gutaha akabaryo basohokera n'ababiriya muri Tiro nabo ngo bakazana amafi menshi cyane ngo bakaza bikoreye ngo bakama binjira katika lango la samaki mwirembo rya mafi naho bakinjirira abazana ibidandazwa bose abazana ibijumba abazana amahuzu abazana ibintu niryo bazaga binjirira baza gutaha niryo bazaga batahira mu bagataha lango la samaki ambalo linatufundisha utumishi wa Kristo kama mtumishi aliyekuja kutumika tiyaje gukorerwa Marko 10:45 Biblia iravuga ngo kuko umwana w'umuntu yaje hano kwisi tiyaje gukorerwa ariko yaje gukora mama nimba mwarahamagawe Imana yaramuhamagaye ngo mukore tiyabahamagaye ngo amaze ngo mwishare mudamarare gusa ngo amaze mucece kamaze murye munwa gusa muryame yarabahamagaye ngo mukore haleluya mutumishi gukora uzawibuka wa mutumishi w'urufaranga rumwe ni gute Yesu yaramubwiye wari warubasigiye yaramubwiye ati nari nkeneye n'inyungu yamubwiye ngo yewe wa munyabutewe nimureke ubute nimukore umurimo w'Imana Injili hubiriwa katika association Ruto muyombe yendeleye ihubiri Injili ivuye mu bijombo none iri mu Bujumbura ejo bundi zosubira hariya muri Kongo igihugu cyacu turuko turagisabira kizoki isubire zamu kigende ku ndodo Injili hubiriwa ariko nubwo muzahura n'abarwanya ariko muhagarara muzamubwira ngo timufite umugabane muri Yerusalemu yo mwijuru haleluya merci beaucoup Bwana tukuzwe sana gukora kw'Imana gukora umwami Yesu aramanuka agera ku nyanja ya Tiberiyade asanga Petro na Andereya arababwira ati nimusige inshenga zanyu atuno munsi wa none ngiye kubagira abarobyi b'abantu mwazaga muroba amafi lakini leo nitawafanya kuwa wavuvi wa watu leta watu kwa Yesu haleluya reka turangirize kuri iri jambo twasomye muri Matayo ngo ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa n'umuntu ufite urugo kwisura 20 nza gutangira ngo ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa n'umuntu ngo ufite urugo kandi umuntu ufite urugo aba afitemo imirimo ikorwa ngo ashaka abakozi bo kumukorera ariko muzi wacu ruguru mu minembwe zabibogobogo twazaga tubona abakozi abashi bazaga baza ta muntu wari ugiteme ukamumuangaje babiri baja bakaza guhinga imyumbati abandi bakaza gutembera ibigori wacu mu bibogobogo no mu minembwe utumisha umugabo ufite urugo nuko azarukora Biblia iravuga ngo umugabo aragenda ashaka abatumishi ngo arababona kandi ngo mu gitondo kare ngo arababona kabisa nyuma yaho ngo arabangaje gukora mu murimo w'uruzabibu rwiwe ngo kandi ngo barapatana ku munsi denariyo moja denariyo imwe ku munsi ati ni mugende mukora baragenda amaze kubangara kibagiye bishimye se umuntu yabonye akazi kandi iyo kabuze baza kumwita umushomeri ari shomeri ariko abashomeri
nzandeba kareba karundi kareba kubaho udafite akazi takigenda gushome baragenda mu kazi mu masaha 3 Biblia iravuga ngo aragenda ngo asanga abandi bahagaze ngo mu iguriro ku isoko ngo bahagaze gusaba abandi yo bari mu isoko bariko baragurisha bazanye marchandise marchandise bariko baragurisha abandi bazanye inka bariko baragurisha abandi bazanye intama bazanye ihene bariko baragurisha ariko asanga abandi bo barahagaze ntakazi bafite wese mwebwe kumuhagaze hese mwabaga mukomo meze nabi kumuhagaze mwebwe ahaganda ati ntakazi dufite nyina ati ni Mose kawangaje katika kazi ati mugene mukore na kwa haki yenu nitawalipa barake batangira gukora Biblia iravuga ngo amaze kwangaza abo bana ngo mu masaha 6 uno masaha 9 ngo afata abandi ngo basanze bicaye ntacyo bahaye bakora ngo se kumumeze nabi tamuri ati ntakazi mugendera mu murimo wacu nabaragenda ngo haze kuba mu isaha y'11 saha 11 n'umugoroba inka kera zari kuzitaha saa 11 inka zitaha kandi hari abantu benshi zitaha kare bakamatangira gukamuka saa 11 ngo aragenda asanga abo bandi ngo bahagaze arababwira ngo se ko muhagaze ahangaha mudafite akazi ko mumeze nabi timugira akazi mwarashomye ati twarashomye ntakazi twabuze umuntu tuwangaje tuweza akazi ati mugende mu rusabi urwaje muza gukora nabo baragenda baza gukora tumpe wana tukora Bwana Yesu atukuze sana je wewe mtumishi Bwana alikuita usilale hakuruka ukore kandi Yesu yatugiriye neza teza kunda ngo tiyaduhamagare ubusa tiyakunze ngo dushome ariko mana yanje we twabaje David Mutanga Pastor David Mutanga twarayi wiwe kuri imbunda amaturi muri evangelisation mu 1975 aratwinjize nani atwigisha karta aratubwiye turamubwira ngo se mucungaje utubwire neza ese mu ijuru hazaba abakene yamavuga tumureke mbabwire ati bana banje atuku muri mu evangelisation mukomeze muri mukore mu ijuru hazaba habatunzi kandi habe n'abakene ngo ariko umukene wo mu ijuru sirwo urifu ngo umurore umukene wo mu ijuru ngo nuwikamba rimwe hiyo kamba ngo ni kamba ryo bugingo tawe uzabura ubugingo wemeye Kristo uwo mukene ngo nuwikamba rimwe naho abatunzi b'amakamba 5 wa makamba 4 wa makamba 3 wa makamba akaratubwira ngo umuharambye kuzogera makamba 5 vuga amen haleluya makamba nyuma yaho ngo umunsi nguze kurangiza sizere ngo arabahamagara ati nimuze bahembe muri tumika mu cyane bose barahagara babandi bakoze isaha 12 batangiye mu gitondo arabangaje gukora bama baza bahaye kubita ku munsi ngo sisi tutapokea sana tito twakoze isaha 12 nibo yatangiriyeho afata denari yemwe arayibahereza umwe denari yemwe imwe mushahara yene ngoze gufata kuri wa wundi wahamagawe saa 11 wakoze isaha imwe gusa bukaba burije nawe muheza denari yemwe babandi bararakara barinyoza
amaze arababwira ati tulipatana nini? Nimba mwakoze amasaha 12 hatukupatana denario moja hata ati basi ati njewe zampemba gukurikirana na haki yawe nimukorera Imana. Timuruzi ko tumeze nabi. Umuntu yadafite akazi n'ukuri kw'Imana abameze nabi, ariko reka dushime Kristo kuyaduhamagaye twese yaduhaye akazi. Ba mama tumufite akazi mama. Uyu mama umungo yari president w'umungo nabugingo no baje hariya kumukutana wacu wapakazi kandi nawe araduhagarike hano uri musi yatubwirije komeza umuri nabandi mwene ukuri kw'Imana tamo asandi kuko ta muntu umushomeri ubarimo mwarahamagara gukora kandi we wenyine nuba umunyabute uzaba nka wa wundi uhawe urwafaranga aragenda karuhamba. Reka kuhamba urwaho urufaranga rucuruze igihe kirashitse. Yesu naza abakoze neza bagiye kuzahirwa. Wewe utafanya nini? Lakini Bwana alituita kwa kutumika. Yesu nawe yaravuze ngo nimba naraje njewe naje sinaje ndi Bwana ukwicara ngo ndenze ukuguru hejuru y'ukundi no, lakini nilikuja kutumika na kutoa nafsi yangu iwe ya watu wengi. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu, na wewe ikiwa alikuita kijana tumika. Hubiri Injili. Bwana tubariki. Amen.